Pamirsa Kerama Desa Adat Buyan Kecamatan Rendang Karangasem Ngemargiang, upacara nyenuk ring pura puseh Desa Bale Agung. Upacara nyenuk inucap wantah pinaka edan karya agung memungkah melaspas numbung pedagingan tawur gentuh ngeteglinggih mepedudusan agung lan ngusabe Desa Pura Puseh Desa Bale Agung ring Desa Adat Buyan. Upacara nyenuk kadulurin antuk meped saking pura dalam menuju Catuspate memargi nuju pura puseh Desa Bale Agung, Desa Adat Puyan. Ring sajroning laksana yang meped inucap, krama ngawigunayang busana warna-warni skadi barak kuning ireng petak tur memargi mepasangan lanang istri. Wenten taler krama sane nyuwun sarwa woh-wohan, palebungkah, palegantung miwa hasil gumi sane lianan. Tios punika wenten raris krama sane makta tebu, kober, kayot, sane kairing, suaran tetabuhan miwah gende pemangku. Risampun rawuh ring pura puseh Desa Bale Agung raris kelaksanayang upacara nyenuk. Krama sane ngawigunayang busana warna-warni kesangre ring Jawa Tengah antuk sesolahan topeng dalam sida karya sane pinaka Cina ya jemana karya. Sinambi masolah raris kedagingin antuk pahan mebebausan. Upacara nyenuk puniki madewe unteng nyelehin antuk skala miwah niskala ring sajroning pemargin karya ring pura puseh Desa Bale Agung sepisanan ngaturang para musuksme santukan karya sampun sida memargi antar. Bendesa Desa Adat Buyan I Gusti Ngurah Artawan Mausang, upacara nyenuk pina keedan ring karya agung mamungkah, melaspas numbung pedagingan, taur gentuh mentag linggih mapadudusan agung lan ngusabo desa ring pura puseh Desa Bale Agung Desa Adat Buyan. Inggian pemargi nyenuk rahina sene mangkin, unika wantah undangan skala ring kuentenan ring jagat buyan nap kala negepin pemargi indek karya memungkah pedudusan agung lan menawarat ring Desa Adat Buyan. Unika wenten krama sane berpakaian berbeda-beda punika menurut urip mangda kuningin kesangre anduke brahmana kling sida karya napi ke kuentenan ring kuentenan jagate nika keaturang majang ring ide betara sesunan iriki jagi negepin indek piranti-piranti upekara sane sampun kemari. Selanturnya nih manggalo perwarta kekarya I Gusti Ngurah Wiradnya Ngewedarang, pemargin karya memungkah melaspas numbung pedagingan taur kentuh menteg linggih mapadudusan agung lan ngusaba desa mapaiketan risampun popot nyane puangunan palinggih miwah wangunan suci tiosan ring pura puseh Desa Bale Agung Desa Adat Buyan. Karya puniki wantah sakaneng semangat keraman titiang puniki jagi ngaturang karya duaneng sampun suwe langkung ring 3 dasa wase durung wentenang karya kadi puniki. Sedurung kemagliang karya puniki kerinen antuk ngewangun wewidangan iriki ring utama Mandala. Dadosne duaneng ring utama Mandala puniki kepikayan sangat sempit cupak pisan kewentana laris kewentana ngeperluas ngelebarang natar pura puniki mawinan kemargiang upekara memungkah sane kemargiang san sekadi makin puniki. Upacara nyenuk kapuput oleh kali diri sulinggih inggih punika ide pedanda gede penyembahan saking griya Gunung Biau Muncan miwah ide pedanda istri saking griya Buda Alengkajeng Nongan. Raris upekara pedudusan taler kairing antuk sesolan wali rejang baris miwah topeng. Upacara nyenuk kelanturang antuk laksanayang ngusaba desa ring tanggal 7 November upacara mendem bagio Pulekerti ngaturang jauman ring tanggal 10 November tur penyimpenan kelaksanayang ring tanggal 12 November warsa kali tali 3 likur sani Cakirau. Artaya Bali TV.